gravat after a couple of weeks. But waqt f'koma after xi 3-4 weeks li sirna nafu u it was a Mantat hospital, basically. Mantat hospital. It was very, very, very sudden. Li now looking back nibda ngħid niftakar ħafna mill-ġranet, l-aħħar ġranet għax tant emotion li kienu emotions strambi li taraħħa miġuwa mbagħad taraħħa it-tiċċajta mbagħad taraħħa naqgħod tħawwat bil-kliem. It was an emotional roller coaster ta' vera li ma nafx il-ħadd jgħaddi minnha, ma kienet għal-inqas il-fatt li ma kienitx qed tinduna x'inhu jiġri u tant kienet baqgħet pożittiva wara dak iż-żmien u waqt dak iż-żmien. It didn't feel, it felt horrible, imma għal-inqas our last moments are not of her being sad, taf kif? They're of her li t-ċajta maħna, tbatinna l-voice notes t-ċajta u anka maħuta u ma nanna vera kella, ma nafx, jew indunat u kienet taf xanda u baqt pozittiva nina. Jew the tumor affected her in that way li emotionally.